Magsukor pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya nasin aki ya rinesab kita niyo hajaman na to ini nga muna in waktu puas maghrib sa Allah Ta'ala na gumawa kita niyo parbahagian pakanya sin waktu na to. Ariin na imbi mga kagaus-gausan sing kami, ipahati kato taniukatan, way maksud dugaing bat malaing ka na supaya makatayma kita niyo sin pagtag-ipon matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ini kumawa kita pengajian dahing haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul adab. Ayat hanggatus tag kaanuman tag 5. Diha ayat ini biyata kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga manusia amuyin nakabidda dahin ha bautan sara simpamhun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyin laung ta kimawa sila limbagan dugaing dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagsibo nilain Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga piapanjari niya. Pagsibo doon ha pag-ibadat, kaya pagsibo nila roon haamuin paglasa. Kaya pagsibo nila in panglaggo nila pa Allah Ta'ala, ibang panglaggo pa amuin hinang nila laung ta pagtawahon sinarablong ni andad. Atin niya dahin ha mga susumbahon sin manusia ha lauman sin gumiini. Damig kiyang pagtaat amuin pia pagsibo nila. Atin niya doon haon in butang niya pia pagsaw iban sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kada saya tiyawag syirik. Pia pagsaw iban sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Naroon na ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ampain mga sila matan nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala na nakalando inlasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati nga nakalando in pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalando in kasi nila pa Tuhan Rabbul Alamin, nakalando in panglaggo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala
sarta simpagtaat nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ining piyagbiddaan sin ini mga sila, amo nagsirik patuhan na to Rabbul Alamin, amo na nagsusumba dugaing dahing Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini mataod din mga manusia, jumadya to kahalan nila ini, at tiap-tiap hula, tiap-tiap lugal, aon kabaakan, biya kanila ini. Bihan, siwo da mga sila amuin, kaya ratungan simpang Hindu, inyan katan aon hadya kabaakan dahin doon, sumakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga yadto. Naman jari, doon ha ini, paminigan sin mga sila bariman, tungod pa mga sila ini, amo hindi kita niyo pa, suukon kanila ini. At tawari kita pasinguron ha mga kakahinang nila, ba't malaingkan doong kita niyo haamuin, biniin kato taniyo sin, pango na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay nagpatuntun siya kato taniyo, habuk hadis, doon haon amuin na may tai, sin paglasasin mga sila bariman, nakalando pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin lang niya, mga sila pahum yuhibbun Allah mahabbatan min a'maqi qulubihim. Amuin si mampay madto pa amuin isok, bigising jantong nila, paglasan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, damikyan pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan panglago nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, piupuspos nila kaagi-agay nila, himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin way makasasaw kanila. Uno-uno na, halaw man singgum ini, tiap-tiap mabot waktu pagtukon, sin Allah ta'ala iwan sin ipon niya, sumabo sila, mga sila bariman, duma maghamatungan pa Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap waktu, amin tiugila sintuhan na to Rabbul Alamin mga waktu, doon hayan, iban si mga kalukal-lukalan, amuin biyabay ta kato taniuhaw no nato hinangon hambuk hinang piyang daakan sin Allah ta'ala yaon. Amo hindi mo manjara hinangon mang bukon daroon, haamin tiugila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu laing kaaunan niya waktu ka, atawa lugal ka, atawa ini bulan ka, adlawan ka, patahunan ka, ini katantan aun siya aturan pakaniya. Amo hindi mo siya mahinang harugaing ini waktu lang ta, harugaing lugal, buat malaingkan doon hadya amin lugal, ini tiugila sin Allah ta'ala bubotangan niya. Na bangtawya mga bandingon, ingin hawawaran tahibutang kahalan, amuin lang sing kita ini, inluparagbos sing kita ini. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagdihil kato sin ini nikmat sa lago-lago. Wayroon lang ta karihilan niya nikmat nakapalawi, dahing hakita amin manusia, piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, dahing hakatan, sa lago-lago nikmat, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamuin piyaon kita sin Allah ta'ala ring haway. Napaon kita, yari kita limahil, halaw man singgumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, ipat kita sin Allah ta'ala sin nikmat niya. Iwan bukun hadya habihayad to, amuin sarayaw-rayaw pagpapanjari sin Allah ta'ala kato niyo. Nakabidda indayaw niya rin katan piya panjari,
Iban sin umbang payaw amin nakawidda dahil ngakataan. Bukod sa jabihad to, laong niya, amaddana bisam'i wal basari wal fuad. Giyanapan pasin Allah subhanahu wa ta'ala, ing kita niyusin, nikmat sa lago-lago amo na impang dungog. Nikmat sa lago-lago, ini pamandang atawa pangita. Damikyan, nikmat sa lago-lago amoy dihilan kita niyo, jantung, doon hayan. Amoy in, laungta, hasupaya, ini, mauri na to. Mauri na to, in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, limalahil kato taniyo ibansin, laungta, nakatatapuk, doon hayan. Sinway roon makarihil, dugaing buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hakalabihan niya, iban sindayaw niya, doon hayan na wayron hadjabuli iban dapat suway na to siya lasahon, makalabiring hakataan paglasa, iban subay siya pag-ibadatan tunggal isa-isa niya, iban subay siya lagun, makalabing kataan pang lago, amoy in, wayroon manjari simibu, halkaan na to, lagoon na to, buat malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon ay nibiyata kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daing kan an Abi Qilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasulah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqzafa finnar. Bita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu sifat si mga sila amuyin nangangako bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sifat bang sila nakasud maun patu sipat na sabot ini na way na pagduwarwa na makananan sila simpag ianon lanab simpag iman. Lanab simpag iman. Amo na yung pag-iman matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biyita doon haon, dahin ha mga sipat ini, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Amin subay ing kaunan sin paglasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban paglasa niya paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihat makalabi ding haamuin paglasa sin uno-uno na mapatot lalasahon si mano siya halaw man sing gumiini. Suway hadja makalabaw in paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, paglasa pa daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang niya, amuyin paglasa sin hambuk yaon, in kamaksuran niya, la yuhibbuhu illa lillah. Uno-uno pakaradyaan, dahin ha mga kakaya-kayaan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, halaw man sing gumiini, bangkaw umug hayaon, lumasa hayaon, subay impaglasabukan niya, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihag to. Sarta uno-uno na isab, doon hayaon, bangkaw limiso, pagliso kaniya,
amuin hasupaya bihan biya sin liso mulaw niya magbalik pakakupur patuhan Rabbul Alamin. Hati niya, amuin di kau mabaya, hibalik pakakupur doon, biya lang niya sin liso mo, sin hitul itilakbo kau palamsin, apinarka jahannam. Kato sa jaway ron mabaya, hitilo palamsin, kayo. Ayaw kayo ha, ininarka jahannam, misaning kayo sa jariha dunya ini, bihan, ubos na siya hiugasan sa sumakawa in manusia ini langta di siya tumatas misan pila minityaon amuin matutungin ini udyot pamaranan niya bang siya kaamuin karakmunan sin paso sin kayo. Ang yan mga katawtang manghuran hakama Islam. Atin niya in kamaksuran sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pagpahugot ta mga sila bariman amuin subay lang niya in kaaunan sin paglasayaon amuin di siya makabutas ding hambok mukmin tiap-tiap yaon doon kaniya in pangannal iban sin ini amin yaon siya halawm sayo. Hindi siya manjari malawa dahin doon ha pakaradyaan yaon subay tutug doon kaniya in paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Sarta in paglasa niya ha mga kanabihan ibang karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to rain paglasa pakatan sila biya sin paglasa harasul sallallahu alaihi wasallam. Way pagbidaan niya. Bihad to. Amuin lang niya pag ianon lasa matan-matan daing halawm simbigi jantong. Bihan. Hati niya, paglasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, paglasa mo para aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga karasulan, iwan si mga kanabihan, sintuhan na to Rabbul Alamin. Biyasin ayat, damikyan, baita doon haon, pagpahugot kato taniyo, sin panghati, bihan ha ayat, suratu Ali Imran, baita doon ayat, katlo ang tag-isa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia aksin Allah Ta'ala yung pamuna to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamanga sila nagdaawa malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw niya bang matan-matan kamubat malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baita sila ya Muhammad. Fattabi'uni. Baita sila na singod kamukha ko. Sing kakahinang ko bang biyadin yung paglasa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad tuin pag-ianon doon hayaon. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Amin simingod kamukha ko, ano-ano na yung kakahinang ko. Amun yung biyeta arwaing ayat wa ma'ata kumur rasulu pakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na. Lang niya. In nakawa niyo ring harasul sallallahu alaihi wasallam daak sintuhan na Rabbul Alamin na kawa niyo wa ma nahakum anhu pantahu iban uno-uno na impyang langan niya kaniyo at tawa uno-uno na imparkala apag-aga mawala niya na hinang wala nakita niyo daraak maglawag kaniya bihan sabab mayta hangkan na siya diaak kasupaya magsama sibu kita niyo katantaan simpag agad para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena siya na ingkay na pusan daak wayroon na rugaing daakon mapuas niya iwan kahinapusan kitab piya naog amo na yung Quran wayroon na kitab numaog mapuas dahil sing Quran mahamulya
hati niya amo na yaunin nang lang kumising katansara sin Allah subhanahu wa ta'ala pianaog deng hatasil langit. Iban in Rasulullah amo nain laung ta namukuhi singkatan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na mapuas deng kaniya amurakuman in matok maun pa amin kiawin niya. Biasimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo laung niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Na laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagbin ko kanyo yari ko binin kanyo indo aparkala. Binin ko kanyo indo aparkala. Na bang niyo siya ini, karwa ini, baugbukan, pag ang gautaan, nari na kamong balaong sa lama-lama. Akabtangan hadya si Rasul sallallahu alaihi wasallam habiha ini. Bang nato gunggungan pag ang gautaan in kiawin niya ini, di nakita niyo malaong sa lama-lama. Na, kita na kamo sinji majato halaw man na to ini, amuin bang kita makasiha dahil nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sin ulong la sa kato tanyo sin tay manghud na to sagdahon kita niyo long ngaya tay manghud be alo paragbos nakasiha na kauyan batin parkala yan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya pagkawala na hinang na way kapusan niya himinang kita sa baboy ron dimihil kato tayo karayawan. Karena ingkatantan marayaw piag marayaw sin Allah Ta'ala amurain kaya pang daakan niya, haraak niya. Ipapahinang. Natat kala wala siya ng daaki, wala na pasampay sin diaak niya, inyad to pakarajaan, wayroon lamud haakama sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabang way lamud haakama sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, way na yan pagduarwa, way makawa na to karayawan, dahil di halaw man sing gumiini himinang sinhinang wala na patarang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa babyan, in mga sila amoy in matan naglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taim mga sila amoy in miumurol doon haamoy in limpa kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtaat nila iban sin uno na pakaradyaan piyang daakan ambok dahil sisinguran nila amurain pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihan karena di sila mabaya makapuklas inamal nila madto pa amuin di matay masintuhan na to Rabbul Alamin karena ini asubon kita ni hambuk-hambuk. Asubon kita ni bangunin na hinang na to. Hambuk waktu iyanon kau ay kau. Hambuk waktu naghinang kau biasin hinang ini. Halugal biha ini. Sa tahabihad to sadya kakitaan na to na magmanyatakan in pag-iyanon sin Allahu Ta'ala. Bang unuin luparagbos sinta mungunta siusulog tahawak tuad to. Kakitaan mo na yung luparagbos mo roon, iban sin pamakay mo kataan. In laung ta lualjang ngang mo roon hawak to yaon. Uno ba, makapay luha kita hawak to yan? Amin nyo mo nakikita kita yung luparagbos mo. Nalong mo imian ka na inyaw naghinang kami simbihaw. Nalong sinallahu ta'ala, may ta naraak ta ka mo naghinangan. May ta, kaya may ta kaniyo sindaak ko ipapahinang ko kaniyo. Uno ba, inikasambong na to, mga kataw tayong manguran. Haadlaw ka na nahabiad to yung kahalan. Napagkaan in hinangon na to urulon, bang amo na in piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kasihon na to. Impiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa singuran na to bang biading kaagi sin Rasulullah na ginang kaniya hasupaya
magsibuing kakahinang sindiaak, iban sin simingod ha amin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hayan, wayroon na pagduarwa. Damikyan lang niya, inpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ariban na to. Bihan ha supaya na wayroon pagsusun sin hamok-pahabok din kato taniyo, sin mga nahinang nato din di halaw man sin gumiini mga kataw-tay manghuran. Kama Islam. Atin niya, subayan lumahil. Di halaw man sing gumiini, in kita niyo aun pag-addat patuhan Rabbul Alamin, addat matan-matan hangan in siya tiunggal ta siya, piyagtag ipunan karna, in katantan, jima to paudjot pamaranan na to, dahil sintik milma sa laong tain kita piyapan jari sin Allah Ta'ala, sambil kita rimua dahil halawang pakandangan sin inata. Amoy in jajagahan kita sin malaikat halawang sintian inata. Sin pagsulig tarain doon haon. In pagkaunta, in pag-inom taroon na yaon. Sarta sin pagsulig. Maabot in wakto amin pagwaon na kita pagwa. Doon haon sampay makakinam na kita sin nikmat yari akwa sin ini laom sin pakandangan sin inata. Amon en lauman sing gumiini, doon haon na ini sambatan na sing magbibisara, banghadya ini mapinig sin bata-bata in kahalan niya halam sintian hina niya, iban sin yari siya ako mibihayaon, bang siya asumuhon hauno ko mabaya. Mabuhi doon halam sintian hina mo at tawariha lauman sing gumi. Maka iyanin bata-bata long nga mabaya da ko rito halaw man sintian ni ina. Sa babay ron husa niya, dumatong na sa nikmat palawang sinudjot pamaranan niya. Bukong biya sindisa pa siya maglawag, kapasuan pa siya sinsuga, maglawag, maglaud piloy pa siya aon wakto, maglag kabuhianan. Inyon siya halaw sintian hina niya, wayrong kasusan niya. Tumayma sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto. Naamo yan, mga katawtay manguran ha kama Islam. Asabab yan, way hadja ini mapatot na to hinangon. Akabuhi na to, suway na to, hibutang in ka-ikhlas na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Sin uno-uno nakatan ibadat amoy in dia akan niya kato taniyo. Amuin mapatot na to hito na ireng hawak to pawakto. Ikhlas terus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hanaman hasambahayang pagjakat, pagpuasa, paghaji, iwan si mga kaibanan. Pag-ibadat doon, amin pagtawahon lang niya al-a'malus salihah. Amin amal salih. Impagyanon amal salih, amin amal wayroon puklas niya. Karena amin amal na patarang matan-matan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bang siya bukon labay, impag-ibadat yan. Dahil napagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya tuan matag amal salih, sa matawag siya amal talih, bukon salih, sa a'mal at-talihah, bukon a'mal as-salihah. Dugaing siya. Hati niya, amal mangi, bang siya bukon liukat na to ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tayad to. Sabab, bangkitan niyo magsambahayang karna sin Allah. Bangkitan niyo magjakat karna sin Allah. Bangkitan niyo magpuasa karna sin Allah. Maghaji kita niyo karna katahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan piyang daakan. Bukon kiyawa na to deng kan siyo-siyo manusia halaw man sing gumiini. Karena ingkatan yan, bang labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan yan lillahi subhanahu
wa ta'ala. Naamo yadto in mapatot na to batukon sarta inyaon amoy in miumuhot na to. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap kita niyo himinang amoy in aon laong tatong bas mahasil na to haadlaw kana karena inyan biyabay ta'da sin Allah subhanahu wa ta'ala napasampay rasin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin aon hak na to dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin hatat kala mapajato na to inhak sin Tuhan na to Rabbul Alamin di hababaw singgumi amin kya saksian sinudyot pamaranan na to kasaksian sin ini sama sibo na to himinang kanya karena nagsasaksi-saksi kita niyo ni reng hambok-pahambok sumaksi in nakauna haamoy in nakahuli bihadto in pagsaksi-saksi isin kita niyo bihan na in ini katantan magsuno-suno na sa dyan hambok-pahambok den katutan niyo sampai mabutas in nyawalihan iban sin jasad sinabok-pabok den katutan niyo doon hayan tibuokon da sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik kaadlaw kana-kanaing katantan amin timindog kita niyo doon hamahsyar amin wayroon na lang ta doon han makapagoy kana inkatan doyon sin malaikat pa datungon maun katantan hawak to sin paghisab adlaw akhirat na abiyad to in butang niya na mura-murahan mga katawtay manghuran na kaman Islam tiyo-tiyo patumtum sing kita niyo habiyayaon kalo harugaing waktu insyaallah kaganampan natin pangadyan ini insyaallah ta'ala manghumbay dako kaniyo kataan waktu ini karena miabot na sa min waktu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Magsubod, sa mga guru sinasya, mga pat, patata. Ito, natang